Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phela futhi nginamukele yona i-channel ehamba phambili radio Inkeza. Lami igama ngumfazi ngututhu ngakhuba lobathila sibona abagobede. Mathi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare, okuyikhono okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu, umsakazo Ukhozi FM udlulisa okukhulu ukungagculiseki mayelana nenkampani yezindiza lapha nekade igibele ngosuku eyangale emcimbini-ke. Uchaza ukuthi kulahlekelwe isikhwama sakhe sezimpahla-ke laphana ngendlela engaqondakali ngenxa yobugedengu bayo le nkampani. Ekhasini ku-Facebook, DJ Sigqameza ubhalile ukuthi-ke absolutely disappointed with the FlySFA. Play with them yesterday and my luggage was lost. I was forced to buy load for the service last night because of their mistake. Waiting to hear what excuse they will come up with-ke ngane zakwethu. Kafushane la kade kuchaza khona ukuthi udumele kakhulu nge-FlySFA. Uhambe izolo kwase kulahleka imithwalo wakhe, uphoqeleka ukuthenga izigubhu zokugqoka emcimbini osebusuku ngenxa yephutha labo. Usalindile ukuze ukuthi-ke bazophuma nasiphi isizathu-ke ingane zakwethu-ke lapha no-DJ Sigqameza-ke ingane zakwethu. Angazi mhlampe ukuthi wena mhlampe ubona kuyiphutha lakabani-ke laphana, kodwa nje kafushane uchazile ukuthi-ke kube yiphutha labo-ke laphana balezi zindiza-ke ukuthi kugcine sekulahleka imithwalo yakho ngane zakwethu. Bekuyilezi esinibekela zona namhlanje ezihamba phambili. Ake hlala comment section-ke ngizolwakho uvo ngalolu daba. Mina-ke la sponsor engiphuma njena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, ngithanda khona.